fighting for.
Sempurna, lanjut berikutnya. Lanjut. Sayang sekali, sayang sekali. Bagus nasib. Main apa deh? Iya ya, itu ya. Main judi itu. Masuk bola nih. Merah langsung.
Baca kamu. Gombal kambul kulit ya. Ronaldo. Yang mati. Yang mati. Yang mati. Ronaldo. Itu apa tuh? Berapa dulu? Kelima, Inter Merah dari kandang. Inter Merah. Kosong tiga mana? 03. Mr. Ken dan SL mana? Honda NP Honda. Bacan bertemu dengan Tenggia Linggau, Ronaldo Bay. Aku omong ketemu si punya asik itu. Yang pertama Bacan sama Senior ya. Senior ya. Ronaldo Bay ya. Iya, Palembang. Dengan nama burung. Arjunka Armageddon, gol kedua, gol ketiga, thank you Honda, thank you Honda, thank you Honda ya, gol kedua thank you Honda, thank you Honda, wasit. Golden kick, meter, Prebat, gol keenam, Nonem, Setot. Oke, jadi juara satu Ronaldo, juara dua Tenggia Linggau. Terus. Selamat hari ini pada final lomba 12.
I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Berapa burungnya? Apa nama burungnya? Oke. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Jangan lupa subscribe channel Bupati Beta.